Endwara ya COVID-19 erukuleeta kakoko ka coronavirus ekiriyo neteganisa ensi abokuba ekitekatunjirwe mubazi nari omubazi gwokubaasa kukozesa okugimogwe atakagitungire kucyaye ku mahanga gabiraguju egi neyongera kuberekiriza abombaro gwabo abariyo nibafa. Donald Trump, president wa America, nagira ngo okumanya ngo endwara egi neya kabi omuri America bagire kucondoza bashanga ngo abakurwa mu mahanga gabiraguju nubo barukufa munonga omu ihanga. Emikutetari munemu omu America omu CBS na PML abantu bagira ngo omu ihanga niro rimwe rya America hari abanya-Uganda bafire eki nakyo nkyongera kwerarikiriza. Twazo mu ihanga rya China akakoko akatandikira omu mwaka gw'2019 omu kwezi kwa-12 okunayo abiraguju nibongera kutinira amagara gabo abokuba gavumenti ya China nibagira ngo ebatireho omukono gw'ekyoma. Gavumenti egi nibagira ngo neyenda abiraguju bakore emirimo etari emwe n'emwe na munonga kyakumbikwa n'akakoko ka coronavirus nk'okuceberwa kifuba n'ebindi bingi. Town Yunsu etown iwakwetangwa y'abiraguju omu China bwashesha bwira abantu nibo bakongera kushobangirirwa abokuba bamwe babinjira omu maju ebyokurya okubitunga n'orutaro obujanjabi n'ebindi bingi. Eki kijemesereze gavumenti zitari zimwe na zimwe omu n'eya Uganda okwikyaba kikwataho na munonga bakuruga omu ihanga rya China kongera kuganira aha nshonga y'abiraguju abari omu ihanga eri. Ebi bizira omu bwire obwabashaho kuruga Bufaransa bagiye bakagira ngo nibenda kukora omubazi ogw'akakoko ka coronavirus akarukutamba endwara ya COVID-19 bitu okugiyesa bakanibenda kukora omu mahanga ga Africa eki ekitongore kiri kutwara eby'amagara okwetorora ensi yona bayangire ekya World Health Organization obagumize ngo eki bakikorera wabo abokuba okunayo hari abarwire. Bill Gates omwe ombagiga omuseji na wakarga yagira ngo amahanga gabiraguju gashimire kureba ngo gagendesereza munonga abokuba nibatekateka ngo akakoko ka coronavirus kabasa kwija kubita munonga babatakozere ebibiri kugambwa abaminsi y'amagara na gavumenti zabo. Abo nshongeji no ihanga Uganda munonga abanya-Uganda mushime kuba numonja kwegendesereza obo mukoratera ministry na government eri kubagambira cyaye ko mukwecingira no konja kuransa akakoko ka coronavirus. Uganda itirigambira yatungondije murire ekinkimanyisa ngo Uganda yayisi abarwire 5 amakuru amarungi omu ihanga Uganda bingi bariyo nibasiburwa kandi bamwe kuja ministry hati tibakine obu ubonero narakamanyiso ebunchwa kugira ngo bakizere endwara ya COVID-19. Our TV West ndi Senyomo Gideon.